Kopili aroi lang ke thepen bithung constituency ki parlong kang hemrit lang kang lumpen kisung ki phara tuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CM pen kirap ki pajiram West Karbi Anglong District Kheruni along Mahila Samaro amai ki paman ponjia phan kachingwai West Karbi Anglong District Amri Chinthong Constituency lapen Amsoi Guwahati ka chilenga towar kaselam asai ki deng dia jok ratum kisung non birtang pen arjoik tha Kopili aroi lang ke thepen bithung constituency angkang ong dunga dimalong langkang lum Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang bo signify create trok arni metha constituency along hemrit langkang lum adim kahbri dampen kisung ke pho araratuma phan kachitong tekang birta card news along birta nangle Alangli hin pen district administration of phanta lang ke thepen kisung ki phora tuma phan kirap ki pi ponjia phan pachini ponlo an parta jasemet pen arleng ki sarla pen osomara tuma phan ke do ke thak aboha ki jun alang la pen dubai hai hui kirap ki pi ponjia phanta ki pachini pon pado labang so asai long Karbi Anglong Autonomous Council EM atum prodip rongpi Omar Singh Tisu Jagot Singh Ingti Khon Singh rongpi MSC atum Mongol Singh Timong Prabhat Chandra Taro Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Barim Horan Singh Belapen Water Resource Executive Engineer Mijikro pen Chenglong pin anat pukito abang photum chetong dun CEM rong hang hin pen bithung reng thama constituency along lang ki thepen gisung ki phorat tumaphan kirap pajir tekang hut CEM rong hang pherang kyang no lam thike jai ke bithung constituency pen an parta Karbi Anglong Autonomous Council ki parlang kang MSC constituency tin along sitami lang ki thepen kisung ki phorat tumaphan kirap ki pajir ponang je pothang district administration atumaphan pachni pontang ro pasining je West Karbi Anglong District Kheruni along ki paman ponji suri hinira krener kep aning kana pharman ke bang jiwo signifying koranir kep ani mahila samaro amai ke pado ponji patha wo signify create trok ani kachingwai abirta card news along birta nangli Kheruni along Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasa pharman mahila samaro amai ki pado ponji patha kachingwai amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang Hills Area Development Minister Sum Ronghang MLA tum Joram Ingleng Dr Numol Mamin Pencheng lo EM lapen MSC tum chutong tun an parta DHAC CEM Debolal Gorlosa DHAC Chairperson Sangpi Renu Langthasa lapen MLA Bir Bhadra Hakjaratum labang sukachingwai amai along chutong dun lapen an parta State BJP dun Maipu East Karbi Anglong District BJP Amaipu West Karbi Anglong District BJP Amaipu West Karbi Anglong District BJP Yuwa Morcha Mahila Morcha Penchenglong pin an arpukito abang kubang piatung labang so amayalong chitong dun rinti pusi birta rip dun long Karbi Anglong Autonomous Council nikan krep ho an Congress Sarkar chari der anta kachileng atwar isinat ta ke mesenang thek longli rong rop kaching thur putawi chitim alan lapen pe ron poncho chodanchot kaching thura mo ke deng pon kijuna lang ki pi mesen awi lapen kachileng atwar abang ke juthan jok plotlo kato kawita am tereng lapen wathat lang so kachileng atwar kaheno thek tik apothak thek long rintilo labang so kachileng atwar pini penapen atwar kalilo Labang Sotowar Kachileng Laki Amri Constituency Lapen Chinthong Constituency Kachileng Pen Anparta Amsoi Guwahati Sitami Labang Sotowar Pen Henlo Kachileng Lasilata Kachileng Atowar Pilo Bonta Ningduk Alampini Arnianta Madwa Sorkara Tumle Karbi Anglong Autonomous Council Chari Sita Labang Sotowar Slamle Lang Prong Pusi Kachileng Mati Kidam Kiwa Kisung Kipu Araratum Ningjirinti Athe Kachileng Atowar Lake Maduda Kinang Sot Kiduk Kilakatum Ke Towar Damdi Pupe Lapen Ki Plang Ki Piatumta Towar Ke Damdi Pupe Kato Kawita Kachileng Atowar Ki Kinang Sot Sita Karbi Anglong Along Kichari Pon Ki Thekiding Atumke Towar Kahino Ajolote Amet Kijang Chikrong Rong Titibon Pusi Raratum Pen Ningjirinti Lasin non ke dubom poribartona sarkar pen abang sotowar ke silam ke patang jia phansi raratum pen chuning report kali polote am tereng pen wathat lang soka cheleng jia phan telongle nang kim pichurong non pota raratum pen ningjirinti normalam so por phan dihina perman biota moin tuman iksina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
items. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kichu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kichu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo pipothar birta long wangthulo. Karbi Anglong Autonomous Council pen Bogotan Eli constituency ang kang arlo home cre CLP school mokha katerek mati kapavidya Japan order lo palitang lo laswang bong along kido ihum number 23 MEC constituency ang kang ke parlo dilajan adung along dubajan Sevaguri LP school tami amend klangdun Laso puthak karjulong pen haladak kedo arat lapen non laso school along lokitari dun bom ausmar apia potum ning ke open wo signify create chok ani ada por phai cresia por isi kaching room asai ke deng pado labang so school SMDC osmar apia pol pen rat atum pherang ke angnu ki pachini dun atengki labang so school ajara bidi pen non ladak pen pon long li lapen terek long li pusik ke hang paso lahai kadukawi nang ke man lake non kido bom em madhurjo thekel phukon lapen MLA Dr. Numo Mominatum Adaido Ati alang litum pende lahaya birta Karbi Anglong Autonomous Council aphan pachini ne asonte lasanalam klangkhede jia potlo lasi lake alang litum puthot ke khang thujia phan sai deng thunang jiputa ningji Athenon rong adung along school tebok head kidua jongsi osumara tum school kidun kidam kebang mesenlo non laso school jongsi along kaprek pon thudet polote osumara tum school kidun siksak vekpo lasi ajat non labang so school abang kiterek long lilo kali polote mapor kebang jehut langnang kok poputa ningjirinti স্কুলখন যেন ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ নাযায় কাৰণ বহুত দৰিদ্ৰ সীমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াতে পঢ়ি আছে যেন সেই ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত যেন আন্ধাৰলৈ ঠেলি নিদিয়ে এইটোৱে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি এইটো স্কুলটো আমি মহিলাসকলে যেনেকা হ'লে আমি লৈ যাবলৈ নিদিওঁ আৰু ইমান দূৰলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাবও নোৱাৰে আৰু ইয়াতকেও বেয়া প্লেচত স্কুলবোৰ আছে সেইবোৰক উঠাই লৈ নাযায় পেলাই আমাৰ যে ইমান ধুনীয়া প্লেচত এটা স্কুল আছে আৰু আমাৰ এই গাঁওখনত স্কুল এটাই আমাৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'বলৈ গভৰ্ণমেণ্ট অনুষ্ঠান বুলি ক'বলৈ এটাই আছে ইয়াকে যদি গভৰ্ণমেণ্টে আমি উঠাই লৈ যাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি খুদাই আমি লৈ যাবলৈ নিদিওঁ স্কুলতে আমাৰ বহুতো ডাঙৰ লেখা পঢ়া কৰি ডাঙৰ হৈছে আনকি ইয়াতে পঢ়ি PhD পাছ কৰা ব্যক্তিও আছে এতিয়ালৈকে আমি যাতে এমালগেমেশ্যন অৰ্ডাৰটো যাতে মডিফাই কৰিব পাৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অকস্মাতে শিক্ষা বিভাগৰ অহা অৰ্ডাৰটোত আমি খুবেই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ গাঁওখনৰ কাৰণেও খুবেই ক্ষতি হৈছে আৰু যিহেতু আমাৰ এই স্কুলখন 1972 চনতে স্থাপিত হোৱা আৰু জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ পৰা কোনো আগতীয়া জাননী নোহোৱাকৈ এনেদৰে অকস্মাত উঠাই দিয়া বিষয়টোক আমি খুবেই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে জিলা শিক্ষা বিভাগক আমি আহ্বান কৰিছোঁ অনতি পলমে এই নিৰ্দেশনামাটো উঠাই লৈ আৰু পুনৰ স্থায়ীকৰণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ
Nithom nipli ari ke jangajok phuluni revenue circle siloni jan lapen dongkamukam revenue circle ke parlopen on arong lang inglung etason si theklong Nithom nipli ari ke jang ajoini phuluni revenue circle long josemet rong kresia rat school hem pithe bithalong chepachong nanglong Nithom nipli ari ka wicheng ajoini phuluni revenue circle along josemet rong kresia rat school hem pithe bithalong chepachong nanglo Lang Panglom Aradaphan, Kirabjiaphan, Pandikhat LP School, Bomrui LP School, Digolpani LP School, Kampurai along Lang Kithe Pachong Apahang Padoponlo. Phuluni Revenue Circle ang Kanglang Kithe Kiphorat Kadukabi, Bang Pharo Chokra, Phokep Lapen, Chiri Suri, Isira, Pharo Phorak Kep an Lang Inglom Thai Lupasi, Phuluni Revenue Pen, Pachatar. West Karbi Anglong Dongkamukam Revenue Circle ke Parlopen an arong Kupili Lang Kitui Ajok Kedua Hem Biri Bitung Sekolah Hem Lang Kanglong Birda Kadis along Nangli Karbi Prime Time Birta Bangkila Panskang Ton Puniklo Kardo